Guys, ahangaha dutangiye igice cya kabiri cya ya website twari turi kubaka. Nk'uko mubibona rero muri ChatGPT iri kumbwira ko izajya yohereza code gusa mu bice bikurikira, ubwo code izajya yandika mu bice bitatu. Icyo usabwa rero wowe ni ugukurikira. Ubu tugiye gukora page yitwa login, cyangwa se hahandi iyo ugeze ku rubuga nkoranyambaga bagusaba gukora login. Icyo usabwa wowe ni ugukurikira ukareba ukuntu bikorwa. Ahangaha haranditse ngo nta bisobanuro byinshi, buri page uzajya uyomeka ku yabanjirije. Tangira unyandikire login part 1 mite mwohereza code. Urumva ko ChatGPT irambwiye ngo nyandikire login part 1. Reka tubikore. Ihita ikora page. Nk'uko mubibona imaze kudukorera login part 1. Icyitonderwa, iyi login irayikora mu bice bitatu nk'uko yabitubwiye. Iki ni igice cya mbere, tumara kugishyira hariya tugishyira, turashyiraho icya kabiri n'icya gatatu. Wowe icyo usabwa, reba ukuntu uzajya uteranya ibice mu gihe ChatGPT yakubwiye ko fayilo igiye gutegura ari ndende, igomba kuyiguha mu bice bitandukanye. Menya neza uburyo uzajya ukurikiza bino bice. Twakomeje. Ahangaha icyo dukora, turakora copy nk'uko bibona kuri ino symbol ya copy. Ahangaha nk'uko mubibona tumaze gukora copy yacu. Tukimara gukora copy rero duhise tugaruka kuri telefone, kuri ya application yacu turi kwifashisha mu guhuza za code ChatGPT iri kuduhereza. Ko mubibona turayifunguye. Ahangaha rero tugeze, icyo tubukore turahita dukanda kuri ka kabike nk'uko twabisezeranye. Turakanda kuri kano gasymbol kari imbere ya bike ka file. Kande kuri new plus. Uko mubibona tubonye tableau yambaye ubusa, cyangwa se tableau iri black nta kintu kirimo. Tukanda kuri ka kabike kacu twagendaga muri part 1, ubundi dukore paste. Aha dukoze paste rero ni cya gice cya mbere cyo muri login ChatGPT yaduhaye. Ubu icyo tugiye gukora rero, iki gice dushyize aha, kubera ko hari handitse untitled, ntabwo gishobora kugaragara nk'icyahita gikora. Kugira ngo code ikore igomba kuba iri kugaragaza amabara atandukanye hano muri tableau. Icyo dusabwa rero, turabanza tuyihereze izina. Iyi code yacu turabanza tuyihereze izina, dushyireho na ya code ifunga fayilo yitwa hypertext markup language. Turabikora gute rero? Icyo dukora, turagaruka hano dukande kuri iyi save yacu, kuri no fayilo imbere y'aka kabike, dukanda hano kuri save as. Tukimara gukanda kuri save as, urabona ko batweretse cya gice cya shopping online nk'uko ubibona hariya hejuru. Urabona ko ahangaha dufitemo ya index twabanje gukora muri part 1. Ubu turi muri part 2 tugiye gukora login. Icyo ukora, urahita ukanda kuri aka kamenyetso ko guteranya kari muri aka kaziga k'ubururu, kande kuri save as. Nurangiza urahita wandika login. Wirinde gushyiramo space, usibe iyi text, wandikemo HTML hypertext markup language. Iyi niyo ifunga fayilo. Utazakora ikosa ukemeza fayilo utayifungishije, iyo fayilo ntabwo izafunguka, nta nubwo izakora, ntizanaraninga. Igikurikira ni ugukanda save.
urabona ko tukimara gukanda save, nk'uko ubibona tukimara gukanda save, urabona ko ya mabara nakubwiraga nyirizina urabona ko ahise agaragara. Ahangaha urabona ko handi hari untitled hahise hajya login.html. Aka kanya fayilo yacu igize izina, urabona ko iri kugaragaza ibimenyetso by'uko iri gukora. Igisigaye ni ugukanda hano kuri kano kamenyetso ka play nk'uko twabirebeye hamwe mu gice cya mbere. Nk'uko bibona fresh food login to your account. Tayari urabona ko hano tumaze gukora login. Urayibona neza ko imeze nk'izindi zose usanzwe rwose uzi ku mbuga zisanzwe. Urabona ko ChatGPT ikora ibintu vuba kandi yihuse, nta bintu bigoye. Aka kanya login yacu urabona ko igaragara, ariko nubwo igaragara ntabwo twayirangije. Iyi ni part 1 ya login. Tugiye gusubira kuri ChatGPT turebe part 2 na part 3 tuze tuzihuze n'iyi. Ndakwereka uburyo tubihurizamo, noneho bigakora fayilo imwe iraba ifunze fresh, ku buryo duhita tuyihuza na ya index ya mbere, ibintu bikagenda biba ruzungu. Wowe icyo usabwa, komeza ukurikirane nturambirwe. Yego urabona ko tugarutse muri ChatGPT kurebamo part 2 ya login, ariko hano urabona ko itagaragara. Impamvu itagaragara rero, ChatGPT wayikoresheje ukayivamo nka kuriya tuba tugiye mu yindi app, iyo ugarutse bisa nkaho ugiye gutangira. Kugira ngo ukomereze aho wari ugeze rero, ukanda hariya ku ruhande rw'ibumoso, hari ahari udukoni tubiri. Iyo ukanzeho nk'uko ubibona, iyo umaze gukandaho nk'uko ubibona, ihita ikwereka chat zose mwagiranye. Rero kuko iyo twari turi gukora ari chat ya mbere, turahita tuyikandaho. Tukimara kuyikandaho urabona ko duhise tugaruka kuri ya code ya login twahereyeho part 1. Urabibona ko munsi ChatGPT iri kutubwira ngo andika ngo login part 2. Ubwo nibyo tugiye gukora. Tayari urabona ko ihise iduhereza igice cya kabiri cya login nk'uko ubibona. Iki gice rero iduhaye nacyo tugiye kugikora copy, tujye kugihuza na cya gice cya mbere twamaze gukoreramo hahandi muri ya code, muri ya app izihuza. Rero app nzakora ibishoboka nyiguhereze, nayiguhera kuri WhatsApp, naguha link muri YouTube channel, tuzareba ibishoboka. Turacyari kumwe, ntugire impungenge. Nk'uko ubibona rero, ahangaha tugiye gukora copy nk'ibisanzwe. Copy yacu urabona ko ibaye. Ubu igisigaye tugiye kuba tuvuye muri ChatGPT, dusubire muri ya app izihuza, ihuza izi code, dushyiremo n'iyi code. Ukomeze ube maso urebe uburyo tugiye kuzihuza, nawe uzajya ubikora bitakugoye, ibintu bikugendekere fresh. Tugiye kubibona. Icyo usabwa rero, urayislidinga uyizamura hejuru. Urabona ko twari twagarukiye ahantu handitse div. Ahangaha rero kuri div urakoraho, uririnda kugira icyo usiba, ukoraho irangiriye. Nurangiza ugaruke hano hejuru kuri ka kabike kacu, ukandeho, ukande kuri paste. Urabona ko munsi ya div hahise yongeramo Firebase. Ibanga ry'ubururu rijya kweruka rijya kuba umweru, nimba ubibona. Iyi Firebase rero ukiyibona, uraslidinga uzamura kugira ngo urebe ko code yarangiye. Ikikubwira ko code yarangiye nta kindi, ni uko hano kuri code ya HTML imwe nakubwiye igomba kurangiza fayilo, yaba mu kwemeza document cyangwa se mu gufunga code, niyo ifunga. Iyo hajemo kariya gakoni rero kaberamye, ni ikigaragaza ko code iba yarangiye. Mbese muri make code yose yuzuye uzajya uyibwirwa na gutyo ubona kuri uwo murongo wa 338, code yuzuye yose uzajya usanga imeze kuriya.
Rero impamvu ubona hano hejuru kuri login.html hagarutse ka kantu k'akanyenyeri ni uko twongereyemo ibintu. Icyo dusabwa rero turongera dusevinge kugira ngo biriya twongereyemo bite kode yihuza kariya kanyenyeri kavemo. Kariya kanyenyeri twagafata nka plus. Icyo ukora urahita ugaruka hano hasi urabona hakuno ya kano gakubo na kariya ka play, urahita ukanda kuri save. Tayari urabibona ko saved successful. Ahangaha urahita ukanda kuri done. Ukimara gukanda kuri done urabona ko ka gasitari kari kuri login hejuru kuri .html kavuyeho. Ubu ngubu fayilo yacu iruzuye. Turagaruka dukande kuri play hano hasi. Tayari urabona ko page yacu ya login to your account, urabona ko yabaye muri login to your account. Umuyuza cyangwa se umukiriya wawe wa online azajya akoresha email, akoreshe na password. Iki gihe rero ubwo icyo tugiye gukurikizaho nk'uko ubibona, umuntu ashobora kuza gukora login ari umuntu mushyashya, ntabwo azaza ngo ahita akora login, ahubwo azabanza akora icyo bita register. Ubwo icyo tugiye gukurikizaho, tugiye gukora register ihuye neza na ino login. Wowe ukurikire ibintu byose biraza kuba ari umunyenga. Icyo usabwa komeza kurikirane buri somo ryose ntihagire irigucika kugira ngo ubumenyi hatagira icyo utakaza. Wibuke gukora subscribe, usangiza n'inshuti zawe iyi video kugira ngo ubumenyi bugere kuri bose.